dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Olivier Gasita Mukunda wari wungirije umuyobozi w'akarere ka 33 ka gisirikare ubusabe bw'inteko nshinga amategeko y'Uburayi kuri Victoire Ingabire Umuhoza nta gaciro gahawe. Kandi tukaba dusanga ari n'agasuzuguro mu by'ukuri kuko u Rwanda ari igihugu cyigenga kipakurura ingoma y'ubukoloni n'ubuturutse i Burayi, kugira ngo rero inteko y'Uburayi yicare ivuge ngo igihugu runaka kigomba gukora ibi kitari muri umuryango hino ku isi. Mugezweho na mugenzi wacu Temistocle Mutijima. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abacamanza batangaje ko urubanza rw'ahoze ari Perezida Joseph Kabila rusomwa kuri uyu wa gatanu, nyuma y'uko abashinjacyaha bazanye ibimenyetso bishya bivugwa ko byerekana uburyo Kabila yaba yarafashije umutwe wa M23 mu bikorwa byawo. Ibyo bimenyetso birimo ubuhamya bw'abatangabuhamya ndetse n'impapuro za banki. Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka igera kuri 18 kugeza mu 2019, ashinjwa ibyaha bikomeye birimo ubugambanyi, ibyaha byibasiye inyoko muntu, gufata ku ngufu, kwica ndetse n'ibyaha bya ruswa. Abashinjacyaha basaba ko akatirwa igihano cy'urupfu. Naho muri Togo, Marguerite Nyakade uvindimwe n'umugore wa Perezida Faure Nyasimbe yatawe muri yombi kuri uyu wa gatatu iwabo nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo muri icyo gihugu n'inzego z'umutekano. Nyakade yayoboye Minisiteri y'Ingabo kuva mu 2020 kugeza mu 2022, akaba ari n'umupfakazi wa Ernest Nyasimbe, murumuna wa Perezida Nyasimbe Eyadema wapfuye. Mu mezi ashize, Nyakade yari yagaragaje ko anenga bikomeye ubutegetsi, asaba ko perezida n'umuryango we uhagarika gukomeza kuyoboresha igitugu. Faure Nyasimbe ayobora Togo kuva mu 2005, aho yageze kuri uwo mwanya asimbuye se wayoboye iki gihugu imyaka 38 kuva mu 1967. U Rwanda ruzandika amateka mashya mu mukino wo gusiganwa ku magare ubwo hazaba hatangiye irushanwa ry'isi rya 2025 UCI Road World Championships kuri iki cyumweru. Nibwo bwa mbere iri rushanwa rizaba ribereye muri Afurika kuva ryatangira mu 1921 muri Suwede. Hazaba harimo amarushanwa 13, harimo ayo gusiganwa habarwa amasaha umukinnyi yakoresheje ndetse n'amasiganwa rusange. Hagamijwe kandi kugendera ku buringanire hagati y'abagabo n'abagore. Irushanwa rizahuza ibyiciro bitatu by'imyaka: abakiri bato, abari munsi y'imyaka 23 n'ab'icyiciro cy'ababigize umwuga elite, akazaba mu gihe cy'iminsi 8. Mu Misiri ho, Minisiteri y'Umutekano yatangaje kuri uyu wa kane ko igikomo cya zahabu cy'imyaka 3000 cyari cyaraburiwe irengero mu ntangiriro z'uku kwezi kibwe kigashongeshwa. Minisiteri y'Ingoro Ndangamurage yari yamenyesheje ko icyo gikomo cyari cy'umwami Amenemope wayoboye Misiri mu gihe cy'imyaka 1000 mbere ya Yezu. Abayobozi b'ibihugu bazahurira New York mu cyumweru gitaha mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye. Biteganyijwe ko ibiganiro bizibanda ku kugaruka kwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, intambara muri Gaza no muri Ukraine, ukwiyongera kw'inkunga y'ibihugu by'uburengerazuba ku bwigenge bwa Palestina ndetse n'umwuka mubi ukururwa n'ubutare bwa nucleaire bwa Iran. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze ko isi iri mu bihe by'amakuba atarasanzwe. Iyo nama izamara iminsi 3 yitabirwa n'abakuru b'ibihugu hafi 150 n'abandi ba minisitiri. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo yatangaje ko azakomeza politiki zasizwe na Papa Francisco zirimo kwakira abakristu Gatolika bahuje ibitsina, kuganira ku birebana no guha ubupadiri abagore no guha ubushinwa ijambo mu kugena abepiskopi. Gusa yavuze ko adateganya impinduka zikomeye ku nyigisho za Kiliziya. Papa Leo wa 14 yabaye papa wa mbere ukomoka muri Amerika mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Mu kiganiro cye cya mbere yagaragaje impungenge ku bibazo bya politiki muri Amerika no ku kibazo cy'ubutabazi mu gace ka Gaza, ariko akomeza kwirinda kunenga Perezida Donald Trump cyangwa kuvuga ko Israel yakoze jenoside. Naho mu mujyi wa Gaza, abahatuye baravuga ko imodoka z'intambara za Israel zabonetse mu duce tubiri dufatwa nk'imihora yerekeza mu mujyi rwagati kuri uyu wa kane. Ni mu gihe interinete n'imirongo ya telefone byahagaritswe mu ntara ya Gaza, ikimenyetso cy'uko ibikorwa byo ku butaka bigiye gukomeza cyane. Ingabo za Isiraheli zifite mu maboko uduce two mu burasirazuba bw'umujyi, zikomeje kurasa cyane mu duce twa Sheikh Radwan na Tel Al Hawa, aho bishobora kuzifasha kwinjira mu bice by'umujyi rwagati n'iby'iburengerazuba, ari naho abaturage benshi bahungiye.
urakoze Themistocle Mutijima. Amakuru mushobora gukurikira ku rubuga rwa YouTube na WhatsApp @agasarokaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu @agasaro_network.com. Agasarokaburaga. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Olivier Gasita Mukunda wari wungirije umuyobozi w'akarere ka 33 ka gisirikare yavanywe Uvira yoherezwa i Kinshasa. Yaramaze iminsi yibasirwa n'insoresore z'abawazalendo batamushakaga kubera ko akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge kandi ari umusirikare mukuru w'igihugu. Ku murongo wa telefone i Kinshasa ndi kumwe na Depute Ayobangira Safari watorewe muri teritwari ya Masisi, ari mu nteko nshingamategeko y'igihugu. Nguhaye ikaze kuri radio Agasarokaburaga. Murakoze cyane. None kuba General Olivier Gasita Mukunda avuye Uvira, mwebwe nk'abayobozi muri aho ngaho i Kinshasa mukomoka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwabwakiriye mute? Twebwe ni ibintu kwanza tutashobora gushimishwa nabyo, kuko ubundi uzi ko igisirikare ni gifite inzego zazo, zifite ubuyobozi bwayo. Ntabwo wavangamo igisirikare n'ibitekerezo bya politiki. Ubwo cyakuye uriya musirikare hariya ni politiki nta kindi, kandi yaramaze igihe ariho. Ntabwo ari kuvuga ngo bamushizeho akigera Uvira, yaramaze igihe afite uwo mwanya mbere yuko na Bukavu ifatwa. Donc yaramazeho igihe kirekire, ahubwo bari kureba ukuntu bicarana n'abantu barimo kumupinga, bakareba ukuntu bakosora ibintu bimwe na bimwe, kuko byari ikibazo cya politike. Ntabwo mu gisirikare bashiramo ibibazo by'ubwo bwoko, ntabwo byashoboka, kuko mu gisirikare hariho amoko yose, kandi abasirikare basabwa gukora mu gihugu cyose. None se kuba General Gasita avuye Uvira ari umusirikare washyizweho na tamajoro ya gisirikare n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwa Demokarasi ya Kongo, kandi Perezida wa Repubulika abimenyeshejwe, kuba ahavuye kubera ko bisabwe na ziriya nsoresore z'abawazalendo, ni ubuhe butumwa bwohereje ku butegetsi ariko no ku baturage nyirizina, cyane cyane abari muri kariya karere ka Fizi, abari hariya za Uvira, abari hariya za Mwenga, ndavuga cyane abanyamurenge, kubera ko na Gasita nawe ni umunyamurenge kandi bamwanze kubera ko ari umunyamurenge? Ntabwo nakwinjira mu kibazo cy'abanyamurenge kuko ni ikibazo kitoroshe. Murabona abanyamurenge bafite ibikundi bitandukanye, bimwe birwanya guverinoma, ibindi bifasha guverinoma. Donc ni ikibazo kigoranye cyane, na niyo mpamvu kimaze imyaka n'imyaka. Ako igihari nuko igisirikare gifite amategeko yayo, ntabwo cyagenda ku byifuzo cy'abantu bamwe na bamwe, abapolitike cyangwa abasivile, kuko bari abazalendo kugeza iki gihe baracyari abasivile. Igihe cyose batabinjira muri iriya Réserve Armée de Défense baracyari abasivile. Ntabwo sasa bashobora gutegeka FARDC, ahubwo twebwe icyo twasaba leta nuko kiriya gikundi twashizeho itegeko yayo ya Réserve Armée de Défense ishyira mu bikorwa, ku buryo bari abazalendo bose binjiramo bakabajere na FARDC. Ntabwo ari bo bagomba kujera FARDC, ahubwo FARDC niyo gomba kubajera, ikabamenya, bakamenyekana, tukamenya abari bo, umubare wabo, bakagira nabo, bakaba bayobowe n'itegeko ya gisirikare, bakaba bafite na discipline militaire, kuko muri bo harimo abantu benshi batafite formation ya militaire, batazi gisirikare niki, batazi discipline niki. Ibyo bisaba yuko nyine babashiraho nabo muri yo gikundi cya Réserve Armée. Aho nibyo byafasha leta. Ako kugoma kubakoresha kuriya na tegeko izwi, ntabwo tuzi nyuma y'intambara bizagenda gute kuri bo. Bazaba bashinzwe iki, bazakora kahe kazi, bazabaho gute, na bazaguma mu giturage se, bazabaho gute. Ibyo byose muri ako kavuyo niyo usanga
buri muntu akora icyo ashatse. Ibyo byabaye Uvira, ndumva bigomba gutuma guverinoma ahubwo ishyiraho umukazo, iriya tegeko ikayishyira mu bikorwa ku buryo abo bazarendo bose bareba ukuntu babasubiza ku murongo. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize General Ekenge, umuvugizi wa FARDC, yakoresheje ikiganiro n'abanyamakuru avuga ko aba wazarendo atabazi, ko ari abantu badacungwa na FARDC, ko nta bushobozi FARDC ifite bwo kubabuza kwitwara uko bitwara. Kuba noneho banza umusirikare mukuru wa FARDC ndetse na leta ikemera ibyo bavuze bakamukuraho yari yaroherejwe kuba uwungirije umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka Uvira, ibyo byo bisobanura iki? Mwebwe nk'abadepite mubyakira mute? Ibyo bisobanura yuko nyine icyo kibazo cyagiyemo cyarenze igisirikare kijyamo na politike. Abo basore icyo bakoze babikoze kuko bashigikiwe na bamwe mu bapolitisiye babo, kandi ibyo nabivuze ntabwo bavanga igisirikare na politike. Igisirikare gifite amategeko yayo, bisaba yuko nyine guverinoma ireba ukuntu yashyiramo yasubiza bariya basore ku murongo. Kubasubiza ku murongo nta kindi kugira ngo ya tegeko twatoye ya reserve de défense ishyira mu bikorwa. Yamara gushyira mu bikorwa izamenya abo basore, bazamenyekana. Bamara kumenyekana ibahereze etat major ya FARDC, kuko ya reserve de défense izaba iri gice cya FARDC. Akubuno na ibyo General Ekenge yavuze ni ukuri, kuko na lien ihari ubu none tuvuge hagati y'ubuyobozi bwabo n'ubuyobozi baba, ku buryo babahereza itegeko bakayubaha, kuko igihe udafite ukuntu ushobora gukontorora umuntu ukoresheje itegeko, ntabwo wakwizera ko icyo umusaba yabasha kugikora. Depute Ayobangira Safari, watorewe muri teritwari ya Masisi, ukaba uri mu nteko nshinga amategeko y'igihugu i Kinshasa, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye radio. Murakoze cyane. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, leta y'u Rwanda iramagana ubusabe bw'inteko nshinga amategeko y'Uburayi bwo kurekura Victoire Ingabire Umuhoza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe aravuga ko ubwo busabe nta gaciro buhabwa, kuko burimo agasuzuguro kadakwiye ku gihugu cyigenga. Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ari Kigali mu Rwanda, ngo hayikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze kunyakira. Inteko nshinga amategeko y'Uburayi yasabye u Rwanda kurekura mu buryo bwihutirwa Victoire Ingabire Umuhoza. Nzi ko abadepite b'u Rwanda bazi icyo babivugaho, ariko mwebwe nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ubusabe nka buriya mwabwakiriye mute? Uri ntabwo ari umwanzuro wa mbere inteko y'Uburayi ifashe kuri iyi kaya Victoire Ingabire. Ngira ngo muribuka ko ari umwanzuro wafashwe muri 2013 na 2016, n'ubu barasubire bafashe umwanzuro wa gatatu. Rero nta gaciro tuha na gakeya, kandi tukaba dusanga ari n'agasuzuguro mu by'ukuri, kuko u Rwanda ari igihugu cyigenga kuva igihe kipakurura ingoma y'ubukoloni n'ubuturutse Burayi, kugira ngo rero inteko y'Uburayi yicare ivuge ngo igihugu runaka kigomba gukora ibi kitari muri mu muryango wa European Union, ahubwo kikanabwira n'ubutabera bw'igihugu, ubutabera bwigenga, ngo bufungure umuntu uri guburanishwa, ni ibintu by'agasuzuguro. Bigaragaza yuko bamwe mu badepite b'i Burayi bagifite ubukoloni mu mutwe, ibyo bita neocolonialisme. Rero tukaba nta gaciro twabihaye, dusanga ari ibintu biri unacceptable. None se inteko y'ubumwe bw'Uburayi ifite imbaraga zihe zayifasha guhatira u Rwanda kurekura uwo rufunze? Ntazo, kuko n'ubusanzwe nyine nk'uko nakubwiye ni ubwa gatatu batoye umwanzuro nk'uyu.
kandi n'imyanzuro ibiri ya mbere basabaga bimwe. Rero ntabwo tubiha agaciro, kandi ubu unarebye unasanga bitanabujije n'umubano n'ubutwererane hagati y'u Rwanda n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe gukomeza, kuko ubutwererane bwarakomeje kuva icyo gihe cyose bafata iyo myanzuro. n'ubu ngubu ubutwererane burahari hagati y'u Rwanda na Union Européenne. kuba rero inteko, kubera ko ngo umudepite umwe afitanye ubucuti n'umuryango wa Ingabire ahurutura resolution akayandika atarageze mu Rwanda, atazi kesi uko iteye, yarangiza akabwira abadepite bagenzi be ngo bayitore, ni ibintu bitagomba kwihanganirwa, ariko ni ibintu bidafite agaciro. Uretse gusaba yuko Victoire Ingabire arekurwa, hanasabwe yuko yahabwa ubutabera busesuye, yakunganirwa n'abashaka batari mu gihugu cy'u Rwanda baturutse hanze nk'uko abyifuza. Ubwo busabe bwo mwabwakiriye mute? Victoire Ingabire ni umunyarwandakazi ugenga n'amategeko y'u Rwanda, ugenga n'itegeko nshinga. ubu ngubu ku byaha aregwa ubu ngubu wafatwa nk'umwere, ariko procedure y'ubutabera ikaba igomba gukomeza nta bwivange bw'inteko y'Uburayi. Ndagira ngo mbibutse kandi ko nubwo Victoire Ingabire afatwa nk'umwere ku byaha aregwa ubu ngubu, Victoire Ingabire yamaze gukatirwa n'inkiko ku byaha yaregwaga mu myaka ishize, agakatirwa imyaka 15 maze agahabwa imbabazi na nyakubahwa perezida wa repubulika muri 2018. Rero kugira ngo inteko y'Uburayi mu bantu bose ihitamo gushyigikira ishyigikire umunyarwandakazi wahamijwe n'icyaha cyo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse na bimwe mu bimenyetso bimushinja bikaba byaraturutse aho yari atuye mu Buholandi, bidaturutse mu Rwanda, ni ibintu bitangaje. Rero Victoire Ingabire ni umuntu uhamijwe icyaha n'inkiko mu bihe bishize, agahabwa imbabazi, ku buryo rero inteko ishinga amategeko aho kugira ngo yite ku bibazo bigaragara biri i Burayi, ibibazo bijyanye n'umutekano mu mijyi imwe n'imwe y'i Burayi, ibibazo bijyanye no guhotera uburenganzira bwa muntu mu bihugu bimwe by'i Burayi, maze ikaza ku kibazo cyo gushyigikira umuntu wamaze guhamwa n'icyaha mu bihe bishize, ni ibintu bitagomba kwihanganirwa, niyo mpamvu twanabyamagana. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye radiyo Agasaro Kaburaga. Mbere yo kurangiza aya makuru, mugenzi wacu Temistokle Mutijima agurutse kubagezaho amakuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abacamanza batangaje ko urubanza rwahoze ari Perezida Joseph Kabila rusomwa kuri uyu wa gatanu, nyuma y'uko abashinjacyaha bazanye ibimenyetso bishya bivugwa ko byerekana uburyo Kabila yaba yarafashije umutwe wa M23 mu bikorwa byawo. Ibyo bimenyetso birimo ubuhamya bw'abatangabuhamya ndetse n'impapuro za banki. Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka igera kuri 18 kugeza mu 2019, ashinjwa ibyaha bikomeye birimo ubugambanyi, ibyaha byibasiye inyoko muntu, gufata ku ngufu, kwica ndetse n'ibyaha bya ruswa. Abashinjacyaha basaba ko akatirwa igihano cy'urupfu. Naho muri Togo, Marguerite Nyakade uvindimwe n'umugore wa Perezida Faure Nyasimbe yatawe muri yombi kuri uyu wa gatatu iwabo, nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo muri icyo gihugu n'inzego z'umutekano. Nyakade yayoboye Minisiteri y'Ingabo kuva mu 2020 kugeza mu 2022, akaba ari n'umupfakazi wa Ernest Nyasimbe, murumuna wa Perezida Nyasimbe Eyadema wapfuye. Mu mezi ashize, Nyakade yari yagaragaje ko anenga bikomeye ubutegetsi, asaba ko perezida n'umuryango we uhagarika gukomeza kuyoboresha igitugu. Faure Nyasimbe ayobora Togo kuva mu 2005, aho yageze kuri uwo mwanya asimbuye se wayoboye iki gihugu imyaka 38 kuva mu 1967. U Rwanda ruzandika amateka mashya mu mukino wo gusiganwa ku magare ubwo hazaba hatangiye irushanwa ry'isi rya 2025 UCI Road World Championships kuri iki cyumweru. Nibwo bwa mbere iri rushanwa rizaba ribereye muri Afurika kuva ryatangira mu 1921 muri Suwede.
hazaba harimo amarushanwa 13 harimo ayo gusiganwa habarwa amasaha umukinnyi yakoresheje ndetse n'amasiganwa rusange. Hagamijwe kandi kugendera ku buringanire hagati y'abagabo n'abagore. Irushanwa rizahuza ibyiciro bitatu by'imyaka, abakiri bato, abari munsi y'imyaka 23 n'ab'icyiciro cy'ababigize umwuga elite, akazaba mu gihe cy'iminsi 8. Ni hano dusoreje